Diana Natwera akakora ibigezo bye aharirwe Nsinga Primary School Nyakitunda kandi honeshwe kandi cyo cyumwe ecyaro kutura munabazire be bitu no mukushoma kwe ishomero neryo ryabire na rumukwataraho bitu bagizire ngo cyasini yatabarukuza kucubasa nakora 10 kungana ndego mukatiri na capacity kundeko mu secondary school mbwenu nishabo munyambabazi wena owakubasa kunkwataraho kazo mu secondary school na Nyankashoma nimpura ndikwenda kuba doctor mbwire bwo misho tokamanya tengura bitabo tengura kapeni ngane buri kimwe cyone mukiwanya nashibwishe nanya wene sima nkaba master bamwegesize kugira ngo bamuhaha yabirari akamusanka mu yamushanje kurugera kito boshomesabe okutubenda tumureba ubwo mwana no mwana murungi nakunda amashomo ga science nindero muranga bona bichikwataho kutandika naba isiyo district local government chairperson witu governor Aron umwana ubona yitaga ubwezo bwitu itokishomero ekitumuhire akoreba ngo twamuhera twamureberera twamuhereza byetago ukurga primary 1 ukuka primary 7 omwana ogunanyina nabagira ngwe kayabo terukuba sabishare bya senior ngo ahabwo kuba bakabaremirwa mu primary ya kana no kwishomero kuba kwata hamukono okusyo bwahereze cyamushanju ku rugo P4 katungo mugisha ishomero ryo rya Benlimpo burishumo kabantura ishomero no mu cyumurunguma ishomero karugaye naheza akora PRA hata abantu bashaba abanyambabazi okubirukanje Diana atyo akaza kushoma akashikirize kiroto cyo kuba umushaho primary nindeba mbere ni mwenu science mbere ni encourage nindeba nafuna ka sponsor nkaza omu secondary eine laboratory nunji imbasa kushoma sciences nduge mu Dr. Murungi ya plan yo gumwana tinje beho nyoni shaba obuyambe nene echo kukora okwera abantu abatera hasume ya 0 mukaga 95 ashatu na mwenda 28 iryo mazina ga Musinguza Aideni mukuru wishomero aho umwana ogwabire nashomera primary amakuru agagasha kwa Ruth Nuwamanya.